Pemirsa sejroning kahanan resesi ekonomi global, Bank Perkreditan Rakyat BPR Kanton Becik ngicenin ayah-ayahan keuangan majang krama, miwah usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Optimis medal saking resesi sektor ekonomi, ring pekraman patut nerus ngelimbak. Ngayang BPR Kantun nyarengin krama sajroning limbakang ekonomi. BPR ngicen pembinaan majang UMKM mangda nicapang usaha sane kemargiang mawinan ekonomi Bali mualing limbak. Manut Made Suarja sajroning nangyang ekonomi ring Bali, krama miwah pelaku usaha patut numbas produk UMKM miwah kuliner ring Bali. BPR nyarengang samian UMKM mangda state ngemargiang bisnis. UMKM tetap memargi untuk state ngemargiang protokol kesehatan. Suarja nyantenang bisnis sampunang kantos merarian sangkaning COVID-19. Antuk punika UMKM patut ngelimbak. Ekonomi sanesaya nincap Presiden ngawinang Indonesia medal saking kahanan resesi. Manut Suarja BPR pacang stata wenten ring tengahing krama taler nampak sareng sektor UMKM. BPR boya wantah ngicen wantuan modal, taler ngicen motivasi majang krama miwah sektor UMKM. BPR pacang ngicen pembinaan miwah pendampingan majang debitur untuk penyaluran kredit produktif. Suarja ngawawahin BPR stata pageh untuk komitmen wantu debitur sanikeni ius COVID-19. BPR sampun ngicenin stimulus nganutin PUJK Solas. BPR nerus nureksain pemargin peraturan Menteri Keuangan nomor 6/5 garing PMK.05 garing kali dasa indik tata cara ngicenin subsidi bunga utawi subsidi margin. BPR nyokong pemerintah ngelimbakang ekonomi miwah nincapang sektor UMKM. Wirnanya bisnis Bali Nguningayang.